Is it okay kupiga namba plate hiyo gari? Dereva Joseph Karanja, mwanaume mwenye miaka ya 32, aliweza kushikwa, kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Bungoma na hatua ikachukuliwa. Naweza kuchukua fursa hii kuonya wengine ambao wako na tabia kama hizo za kutaka kufanya biashara ambazo si halali, ya kwamba officers wetu wako kila mahali, tuko macho, na kwamba tutakapopatana na wao watachukuliwa hatua kulingana na mujibu wa sheria.